Suafa o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. Ia whātasi le ali mo auto. Wa umma le fofoanga le atua, le langi ma le lalolangi, ai meise le tumunga, o le tangata soifua lea. O na sila atu la ia o le atua, wa matua i le lei. O le aso ma le taeao, o le taeao ma le aso. I le matou mai tau mai le sanctuali o nei, le vasenga o le awos taulanga, ma tia kono, o le matou mata, ma le au tilo, o le nei aso ma le taeao, o se aso matua le lei. Ai se a, o si i mai le fale oso mua, le maunga o sangato ato nio. Tātou te mua ia mua o, patia pata, ma tau whanoi le atua. E fio mai e whapa ia le tātou mawhtanga. Sa ue wha atoa sa tātou tau mawhainga. O le aso e wha sino i alo mawhanau, lele ua tini pa o leu tau tau nui si ui, la lātou tau mawhainga. O ai e mita, o le vi inga e foi lunga, a o le mitanga, o le puleanga wha ake pikopo sa moa pia. A fia mai a inga ma matua. Bo ma au mea mamae, o le au wha ofo le nei tai au. A fia mai le loa, o le nofo a le tātou tofi, i to tono le puleanga. A fia mai le tamapule o le lau mua o le whātono le aonga te losia, la ua fionga pa tele pesamino. Fia mai oe, Father Chancellor pa tele spa, whaurulunga o mtanga luenga e fia, ma vi kaliato e fia, a fio mai, ma liu mai o tou, o le au os taulanga. Le vasenga o te akono ma le au whainga luenga ngā lulue, le tōwine, pule anga sa moa pia, ma liu mai, su mai, tala mai a ao. Le au whainga luenga to tofi so se whata whai taulanga, welcome to our liturgical celebration today. Tupu mai, tamari ima whailaunga whaletua ma tausi. A fio mai lawa fio ngal te akono whaftai, whatua ia otilia, vai malima wā, le aingo sangato Iosefo, fio mai foi, lawa fio ngal le taitai, ma le tau lau, ma le lau mua nei. O le mafuanga le al mātou au tilo, o se taiao wa matua le lei. Ia o tau le whai ua, so this is your day. This is your day. O le kau waso le ngei, a whapea kou ke mimika, e ka kau ngo kou mimika ua levanga, kau mawhai le kofinga. Malo, sa o whala lei, malo le kau. E a matale nei taulanga pa ia, tātou muai malai. Tātou to ele ma whāto ese ma whaiatu lo tātou matai, lo tātou sili ese, whamangalo o e maul teimina le ato ai, le tātou tau mawhainga. Teimina wha pelo ai la tātou au nanga. Whaiatu le tua, a maila na kalasia, a vea oe mau o suli o ana sa kala me tapa ia.
E le atoa le tātou fōlaunga, ono le tātou nā tula whāle tangata. E lape lava tātou me whai, ono le tātou vaivainga. Tātou te elea mau tātou palapala. Ao le koluse malona manu malo, o le tautau o le ala o le atua o le la au, ta whai ata ma mauailo tātou ai, o oe mau, ua confirm, o le hawhawhine, o le atali o le atua. Ia alofa mai a te tātou le atua e ona le mana uma, whamangalo tātou mai a tātou, angasala, ma tai tātou i le ola e whawau. Tātou te talo. Le atua e lo mātou ta mau e whingalo ina ia whaola inga tangata uma. A wao le tumutumunga le au lau fuafuanga. Oe sila sila au mai ai lau upu moni. Wha mole mole au ina mai ni whainga luenga i lau sele selenga tele.
ina ia lātou tā la i le evangelia e tangata tai tō tasi. Tā la i le evangelia i lonu. Ma whao mau popo i lātou le upo le ola. Ma whao malo si e lātou i mana o sa kalameta. Ma ia lātou sāva vali le ala o le whalotanga. Ai mai se lava le alofa. O la mātou te talo lea, o ne o ke liso lo mātou ali i. Ola folanga mai le tusi le profeta Isaia. O le matua o le aso lava lea whapupula ina i mata o e tawaso. E le toi titi lava ea o na liwa lea o le panona ma whanua lafu le mu. E tāua foi le whanua lafu le mu o le vau matua. O le aso lava lea langona ai e o tutuli i upu a le tusi e whapupula ina foi mata o e watawaso ina watea le pouliuli ma le poungsa. O e tinga ina e whatupu tele ina lo la tau fia i le li o tangata mātitiva foi e oli la tau i le pa ia o Israeli. A wau mawai atu le na whasawa, ua whaumatia le na tauemu, e whasio tia foi la tau uma o e mātala e whai me leanga. O e na whasalaina le tangata i la na upu, ma la tau tau mai lei i le ua whaifi naunga i le whai tutoa, ma whaaliliu e se ina fuolava le ua miotonu. O le nei, o lo whapea o na whetalai mai o le li, o le na lawe ina Abramo, o whapea mai le ainga o Iakopo, e le to e wha mai na lava Iakopo, e le to e se senga foi o na mata.
Awa avai atu o ia I lana whanau. O le ngaluenga a ulima I te tonu ia te ia. La tau te taupa ia ina lo ingoa. Ma taupa ia ina le pa ia o Iakopo. La tau te mata tau foi le atua o Israelu. O na se o la tau loto. La tau te iloa ma fau. O na mui mui foi. La tau te ao ia popoto. O le upu aleri.
tae fio mai le ali, le atua ma le malosi. Fatasi le ali ma o tau. Ia fatasi o ia O le whalafolanga mai le evangelia pa ia matai o. Ua whapulaina mata o tau aso e tō lua o na lo la wha atua tua. Ua maliu e se Yesu i le mea, o na muli mai ai lea i a te i o tau aso e tō lua, ua alalanga ua whapea mai. Le aloe o tā vita, ia e alo wha mai a te i maa ua. Ua ulu whale Yesu i le whale, ua mai a te ia o ia tau aso. Pētala i atu leo Yesu i a te i la ua. Ua ulua whātua tua, mai ea i a te au, o te mawhai a lene lea. Ua la whai mai i a te ia. I oe lea li e. O na pai atu ai leo Yesu i o la mata, ua whape atu. E peo no lua whātua tua, i a whape lava o na whai i a te o lua. O na pupula i leo la ua mata, o na matua wheta lai atu leo Yesu i a te la ua. I o lua, ne i whailo atu se tas. A ua la o ma whalau tele le tala i a te ia i lea nu uma. O le tala le leia le ali i. O le aso ma le kaiao, o le kaiao ma le aso e iai longa fesili. Le ko fiku e ponga iai le aso ma le kaiao ni. O le fesili a Yesu ia ke o kou le sau le evangelia. My 7, my magnificent 7, le fito sa kalameta le kalesia, kou ke kalikongu e mawhai o ngā uwha pa ia o kou. O le fisili la Yesu maa, ia ke le evangelia, o le evangelia le o le aso ngei, fesili Yesu le ko fiku o a ma fale kua o uso ma tua whawhine. Pa mai Yesu ia ke o kou ke kari kongu o ke wakunga le mana o ke whapa ia ke o kou inga i o kou la mepa susulu i le kou ngā luenga fōu. I pray and hope o le kou kari i loto ma le fatu e kaunga kou whapea ifo. Yes, Jesus, we believe we are nobody without you. We trust with your blessings we can. Mā kou ke karikongu, kau lava o saua fionga, e pau ar mākou,
Vai malima mo le ngaluenga whaafsosoani. E lua mea nga whai e kawaso le aso ngei malanga evangelia. O le whaapisa pisa o. A le mangaia o le pisa pisa o. Yesu e le alo kavika alofa mai. Yesu e le alo kavika alofa mai. O le vaivainga lava o kākou le o ngaluenga. Ma kou o le o skaulanga o ki a kongo o sosoang o le kaposā o le whelela. E maua lo le poko māsangi. Ka whea lo le kau ofe o le kakalo le anga whai e kau aso. I am good, I know what to do. I'm a master A4. O le angava ngā kele anga palaru le ngā ruenga. E kele anga oki. Then it become a me, myself and I. O le koe karikongu le pākele o ki a kongo o kaposā o whelela o sosoangi e nit le lainga mua mua a le au kawaso. Yesu e le alo tavita alofa mai. That's the punch. That's the oomph. O le ngaruenga kālai. We keep on, keeping on. Kau whongo. Iaso whai so o maso uma. Piko se kākou ke le mawhaia se mea. Pe ale aile mana ma le whaamaungianga le sisiri ese. E lua mea māngaia kawaso ese le māngaia o le evangelia. Whapisa pisa o. I le kakalo ma kau whongo. Jesus, son of David. Help us. I o le pātū lenga amakai. Whamailo Yesu ia kākou pe a. O le kākou angava le kākou kalo. Ka mao le ainga o ki ngā le ainga o le makua kausi. Yesu e le alo kāwika so soangi mai siau whāngau. Mo whāngau o siau whāngau. Kākou umalava. O le kākou leo leo o le kākou kakalo. O le lape o le ua kalaku le so lua, le so kolu le. Ya ele aso. O le aso kolu le anga aso lua this week. Ko ele kolu sfukau sanga o pākele. Male pauanga o la wau kakalo. Le kua mai le malosi wo kua alu ale king o le pressure le mea fōu le fai. A mai le lau alofa mai e a mai singa ola ia a ko se kausanga loka e pikpo le ko a koluma singa mama ia so ale uma kua fakia. All of us, we keep calling, keep every day. Kinga, grandmother, grandfather, kamakiki a onga. Kei no ia ngala wa uma so enga e leo koe fika kalo aska maiki la wa uma so enga. Pawar kalor ka makile tua e fa asesere fa ponga maka ia alu lunga no ka kulanga. Afkai le la umua ya pa kele manga ia kofi fe kau ile fe kaunga le ma le ka ko waso. Ola uau onga wau le pa kele mai vai ke mo katinanga. O ke alua ma ave fa ofunga o le ia ile au makua fa ofu so soanga ka kingani pa wale o langa la unga fa fa ka ika le kapenga la ka ika ma fa e be su se la unga se au fa ofunga uma so soanga ngar kolua por ka kingani upu mua mua ono sai upu lua ono sai upu tolu ono sai. Ele fai ese poco mana malosi ngal wenga. Ele nkalaya o I'm just copy le kala takinga. Ele fai ese poco ma se fia poco. E fai le ono sai
ono sa'i. Come to think of it. E pesta hela unga kakingali kako umange wo nga luengu. Awa nga awa nga lue sa foku nga laki la ia ngu uma o kalfenka. Kofu an ngu umar flavor. Sprite, Coke, Fanta, smoothie, flat white, cappuccino. E le fai se poko le manuena. E fai me lua ia nga fai mai e le evangelia ngai. Kau fongo i lau kakalo. Ai le uma le aso o le lua kakalo lea o lua o le sosoangi man farkua le tuae. Help us. Sosoani mai Yesu le alo kavika. Fapa ia manga luenga ngingu fo. Wale anga fo ile mangu nga kofi ele kama epiko po. Wa mamau. Pu ele vaa koe pu ele pas. A kimu ka ke fefe ka ke alu i masina i whangaloa. E lei maseso o kou o kuwe se ngu laka mai e pia. O lau mau, ka kou ka kou polo mamau. Faso saula i e kong. Ai alu nge i kong i a pia e koe whea koe ke alu i fafo. Ke alu i savai. Ka kou polo mamau. E fai mai le humility o le kako ngaluenga pea kako woingu e ko whaale au loko. O inga laku loko mai. O inga kua oki ala peleki ngar whaam ka whaale o le. Ka ke olo le kupe, I tell you now, whaamamai mai. O le lape o le kako puleanga le iai, this is me, myself, speaking. Kere o faisa kalales. O focus uma e pakele o ki a kongo o sosoangi. Lele leika po sam felela. Focus uma le kupe. The source of evil. I really challenge le vasenga lea ua fa ofu ngei. O e prioritize lo le kupe. Fumfaro ko ngana. O le vai ngā o kako wanga i whangua ma le ngu fa Samoa. Pa kele loki a kongo sosoangi. Si I kako lungo o le maasa alafa. That's nice. That's beautiful. O ke lo fa le nganga le ngā whangua ma le ngu. Ai eila iso kako ele lo sapi makari mea. E se ia la mai se kam fai o le as fai fua ma se fai moko le la wat no so la ia le o kako o ngai kifa e se le kako ho pele evangelia le so o le kupe ma aulo ke lo mo pa ki kilo aku le fia le aulo that's the best. A life-giving. Whaia onga umale ngai, whapea foi, whaia onga whafkai, whaia onga le lau mua. Ki a kongo, ma le vasengo whaife au, le whaia onga le aung kerosia. Bo umange kausanga ke fia. Le hanga kongi, le kalasia I. I le a onga ngai, ia oa oma la ko wharakua. Mai se kama ie kam whai whao se ngāriu. E life-giving ia o le kangaka e whai a onga. O le sosoangi o ki a kongo o le pākele o le whai a onga. Ai kiri wako e fia lau au loku, lau makanga luenga. E sili aku la ngā ngon kupe. Sili aku e, there's inner happiness. Pea e sila aku, oka le ola fia o lau au loku ma lau makanga luenga.
ia le la walu lo negative e le vakulas ma fa o so swangi o faia o ko e lu ia le mele au ka ko ke ba ia kupe ki nga au kala vo o mele kupe le au. As we speak, I found out 5 powerhouse control so swangi kupe. Aleo nga ka ako wonge la wanga maku o lever kofin. Ole lu ianga ma le vai kaimur ka kingan. Awa ka ko ke lo ke kupe ka ulo. Le kuskuper fanga umaria le au kalvou. Mafkanga kinga kupe au loko e whaingan wenga ku ia la kou pau ale mea ka kou o le apuki and give our support. We give our technical advice. A le wo o mai fo i le whaangonganga le ofisa. But this time ngar kasir ke a kongo e whaaso soang. E ke wa ai e ko ko fiku le e saule li poki o ke lakua e wai mamao ke lakua pakal kakar koko o le. Ia ngai o usam ko whafi. E le whape o wika i le kofiki a kongo. O ke koe kaliu mai ngai. Ai si o mga oai koe awe pule anga le vai keimur kakingan. Le au skaulanga ma le vasenga le au whainga luenga ngālua le kua o le sosoangi ma longa whaikua. Kulou ki a kongo le i e ko kele i o uomo a inga ki a kongo pat wa ese ale alu le kako pule anga i le kofi ki a kongo. Wa manga au whaar ki a kongo e sawa levo ma le au skaulanga e le levo. Ngai ko ke sila fia. Awa pea ai fofo ilunga ki a vile o ki a kongo. Wawar ki a kongo leile au whafkai muso opele. A mai sa ukupe so opele mwhafkai leo ke lifti u a. Le ai ke u whape ki a kongo. Ke leo pole me ika. Ke leo ike ki a kongo. But wake up Samoa. Wa ke le ale suinga o kako puleanga. Ako e rewind I kua I vai keimi o sosoanga. There's a sense of humility. Pa kele mo sosoangi, e sea yengi me kup. E alar kaimingi. La e alu pa kele ia. E lo mamau kua le susuiki a kua ke akomo. O uso I e fa ofu ngir kofinga. E o kou le fia wa sa fa pe ko ki a kongo ngai. Don't be sad. Le fia le ku because o le ki a kongo. Ngalanga a vea falang sisi of a sisi ki a kongo. E le fia pa ke for mai. O le deacon has the gift of humility. O fiu e so er gift ngai ka ki a kongo ye ngai sa mo. O ke mau e sosoanga. O lo kalonga mo ko le lo po le lang le sila le ku le effort pe ka po sa pe felela pe ki a kongo pe sosoangi. It does not matter. What matters is what you give the Lord. What you give. Lo ke nervous ar ko fa mao le asol fa unga fa e puto po ha. Ai saule piso po Auckland. Sao po mai. Moses, don't worry. Aleva ai mai lo nervous ke lo mo kwa yo waf ka ele le nervous. Al kalale le mau ya mai. My dear Moses, it's not about you. It's about our Lord. Ola kala fo ngai fai mo ka ko fik. The 7 sacraments ka ulo ko le fik sa kala mek. It's not about you. It's about Jesus Christ. Malanga ko finga o ave au ko. Amu ia o ko. Wa akofa le kofa fa le langi ave o ko
o vai malima o kala lei. E kakalo lea ngā amaka ka komisa. Kakalo e o mai e o whenga luenga e o e ave. Ave the good news. I nguu makangaka. It's not about you. It's about the vocation that was given upon you. You should be proud of that. E ke yaru lo mai. Woia wa o le wharkoa. A o soswangi o kusi le whakai lo ngoa. Not that. Be proud wa la vea o lua i le kofinga le kua o le lua kakalo Yesu ele alo tavita soswangi man mangu fo. Ia ma maua le onsai. Ai pikin ia o lua. E whailo whape ngale kakalo. Vai le manga yo lua ngalua. Pe sau ale peleki ngale iwa sful kolu kala le masinga. Le tu ai. Ke ofo le la kiki o ne peleki. Le ai. Vai me le kaunga ka pusa maa moe se vai pele. Aua le tu uwa noa ile. Ka kano ya so uma. I can assure you, e look after o kou e le kua. E look after e le kua. O mākongi, ko i mākou le koi fioa ngingu ungar ka i whā maka whare. But most of you le la o ingu unga. A maka mai ngā. A manga or kakar pusa e lengi, o kangi o pusa e lengi le ye o. Ngā le awhia kua o ka le lea ngā mai ngan pusa. Lai fwoi e pusa pisuko. E pa ua kurkau ngā lima kāla pusa pisuko. Ia walawa ia kala. Ale lu i ar kofinga. Make e kiau ki kilo e lau whakoanga, le kovinge, le lau lafu mā moe. If you look at them and they're happy, you're doing a good job. You're doing a good job. Ai lofo e kaka ke lo lua afta I kupe, e sii o lua I lunga. Vai le angava le sau le office. Lau a fionga le pikpor me le o konga kupea. Ai la vea koe maa. Ala fa puku uma o ke kusia wale kongi ngo pide ko mai ke ole a ngala le sanga le la kapun. Ale la vea kuma uma nga kupe ali mele oko. Ia ka ke ika la sa o kala kangaka ele o vale a kangaka. Awa ko fa pe ngale o ifik. Wala va ia kala la umi al misa la va ile e fele e nga pe uma mele. Tātou tutu la I mole. Tau tinonga le whātutu o pole. Ole ai le la whai. O I lato uma, na whae tia I aile, to whinga so sani le so, tula I mai. Patrick, Joy Kopuanga Achang. Ale Marquinese Marcelo. Salafou Mamele Talalei. Solofama Christina Solusi. Echewati Matelsia Teo. Samalvea Marosa Schuster. Pascale Mapelei Opu Pascal.
sama tua whapene. Pena o tau mana tunatu loloto. O le la sanga o le auto whaia nei. O le whinangalo ma le wala o paia le tua. Ma lo o tau lumanai. Uso matua whawhine pe wa tonu i o tau loto. Whasa ma whapa i o tau atoa, mo lo o tau angawaa, mo le ngaruenga le tua. Whafonga o tua whawhine mauso, Fai taulanga o le tofi sosoani. Mua o le fai a onga mo whanau le tua i lola tau ati na e whaletino ma le whale anganga e au noa ma se fia fai taui. Lua o le taiala o le whealofani ma le file mu i uso a tangata uma. Lava e au noa ma se wha au au. Tolu, o le taula amua i sauninga o lotu, ma ngā luenga o le whātuatua, o ne o le alofa i le atua, ma le whā o le tanga o tangata. Whā, o ulua, o le whengainga o le ustai le wāo nuu, ma tai o le ekalesia. Peu o tau mawhawhau loto le mamafa o le nei, whatu a inga. Pe ua tonu i o tau loto, o le au tau tausi i ai ma le whamahoni i aso uma, au i ai o tau le tofinga. Uso matua whawhine le swafo ke liso malana e kalesia, o te talia o tau le tofi sosoani. Le au le a whaasaina ma whapai e ina ai o tau, mo le atua malana ngā luenga, e ala le tau tinonga o le a o tau whaia.
pa io a inga matua ma le au fia, pa mole mole, a mai se pati pati ori ori mole. Pa mole mole tātou au fia tātou tutulai mo talo sanga whala waite. Tātou tau mole tumapaia, i ona whaiwaro whilima. Ia whawholoa e le tua le soifua wauna, a wā le leo leo ina le lafu māmoe, malana tara le lei. Tātou o lenga lea, e lea le. Tātou tālo sia le tawhinga taitai. I to tonu anu e ka le sia mainga. Ia taitai ma le ami o tonu ma le wha maunu. A o le sini o nā mea uma. O le alofa ma le matau i le li. O le tātou o lenga lea i le li. Tātou te talo mo le tumau le puleanga, ia whakua pea e le atua lona soifua ua nei. A wā le tautua ina o le lafu māmoe, ai mai se lo tātou puleanga. O la tātou o lenga lea i le li. Tātou tarsia whamunguenga le nei asu, i ai rona whiu, bea wana whaia mo i tātou. Ia vea o se whaosfianga mo i nātou o rofia tau mwhai. Ao se mita mitanga fwoi ia i nātou mo whamanatu le tuwhinga. Au haringa luenga le atua nā tātou o lenga le i le. O whatase o tātou mo monga, le whautua talo sinapa ia ma tātou whapei. O se o lofa le sina. Ma
ona o keliso lo tātou ali.
Nua le tua i o tau talo ne ia tali leia la tātou taulanga, e le tua le tamai ona le mana uma. Ia tali leia taulanga i lima, o le lima na maru sofa, e a mafu e mo tātou na ne rari siapa i atoma. Le alia ia sila mai fongo ke liso lo walo, le na e tu inatu lo na ola le whāsa loto una, o i mātou uma. Ia vi ia lona suafa, o no ia i atunu, uma mai sasae masifo, ia tasi le taulanga e molia, tasi le mātou mea whaifa taulanga, e avatu i ate oe o lovi ina. La mātou o lenga lea, o no keli solo mātou ali. Ia fatasi le ali imoto. Ia fatasi ia ina sia io toloto. Faftai le ali lo tatou atua. Le tamau le atua soifua whawau e o le malo simalava, e mimita i mātou e faftai ia te oe ono keliso. I lona lava whamau lalo, na fio mai e tono mātou o le tangata. Ua whātau nua e le fuafuanga, ua levo ne e whaia. Ma ua matala ai mo i mātou le au ala o le whālutanga. Ua mātou whātalitali nei mo le aso, ma le whā moe moe o le whālutanga ua fola folaina. Mātou te maua, pea toi fio mai ke liso i lona mamanu. Mafuanga ia mātou whātasi māngelo, ale kāngelo, au pai au mai le langi, au lātou suina la lātou pese whai tūmau, o lovi inga. Le alia o e matua pai alava, o e o punanga o pai a uma. A mailo wanganga e whapai anei me alo, a vea i lātou mo i mātou, o le tino ma le totu, o lo mātou ali o Iesu Kelisu. Au leitu i nātou i a le oti, o le oti na ia talie lona lava malie, na tango i ele areto ma vati a te o ele whaftai, tofi tofi i ele areto ma vatu lo na uso ma le whape atu. I nāftango fia iai o tau umalava ma ai iai o lo tino le nei e foi natu mo o tau.
tanga na tango ia le to e vatu ia te o ele whaftai ma le viinga watu le ipulo na so o ma le whape atu i naftango fia iai o tau malava ma feinu iai o le ipule nei o lau toto le whenga inga fau ma le whavavau o le a whamalingina mo tau ma tangata uma mo le whamangalo ina o ansala i au tau whaia le nei sauninga ma whamanatu i a te au. O le misteri o le whatua tua. Tungolon maliu malona to e tu mātou te moli ato e le tamae, le nei a reto le ola, ma le nei ipu o le whalotanga, mātou te whafta i ato e, walo i e mātou e tutu i o luma, mau au na i ato e, fe soso ane mai a mātou uma, o e wa mau tu whanga le tino ma le toto ke liso. Ina ia whata stasia i mātou, i le maftanga e tasi a le anganga pa ia. Le lie, e manatua lau e ka le sia le lalolangi atoa, ina ia mātou wola i le alofa, whatasi ma whalansisi lau mātou te mapa ia, whatasi ma mōsese le mātou aki e pikopo, whatasi ma le tua inga sa uma, ma lau nuu a poto i le so. Ia e manatua mātua o uso matua whawhine o fo iatu lo lato malolonga ma le whamoemoe i le toe tuae. Ia e talia i lato whatasi ma tangata malili uma i le malamalama o lawa fio. Ia e alofa mai ate i mātua malava ina ia mātua au ngā. Mātua te awai whatasi le ola whawavau ma Maria le tinata po le atua whatasi ma apostolo Iosefo le whainga ruenga pa ia ma le au pa ia uma o e na whaatinoina lo finangalo i tūpulanga uma. Mātou te whia vivi i ma whane ne whatas mai la tū lawa fio e a la tū lo walo o Yesu Keriso. Le tamama mana e, ono ia whatasi ma ia na ia te ia, i le maftanga ma le anganga pa ia, o le vinga ma le manu ato wai la wafio, i le whavavau, whaavavau lava.
tama le tatalo na au e ke liso mo i tātou. Lawe ai mātou le ali e mai le anga uma. Au mai a mātou le file mui o mātou aso. I lo alofa muti muti vale. Whasau mātou mai le angsala. Pui pui a mātou mai atu ngalunga uma. Au mātou whātatali atu ma le whāmoe moe fia fia. Mo le fia mai o le mātou whaola. O Yesu que liso. Le ria Yesu ke liso ne fai atu lau apostolo. Se vate a te o tau lau filemu. O lau filemu o te foai a te o tau. Awane e sila sila a mātou wangsala. A le whātou tuo lau e kalesia. Au mai a mātou le filemu. Ma le tasi o lau malo. Le we soi fuai le whavavau. Whavavau lava. Amen. Ia ia tau tau tu mau le alofa o ke liso. Ia whasanga le tangata i o talane mai e whai ai. I love you.
Pauta ia Yesu Keliso, pauta elena te veseanga sala le lalolangi, amu ia o e ma, o valaulia le tali suanga, a le tamai mamoe. Bertino ma le toto Keliso maua uma e tātou le ola e whāwawau. Amen.
Ia tātou tatalo. Le rie, we whawhawina lo mātou ola le nei mea alofa o le whaotanga. I ola tu mau le whātua tua moni, i le lalolangi atoa, ono le nei fisoswani lo mātou ola whaale tangata. O la mātou te talo lea, ono ke liso, lo mātou wali i. O te whātulou le menei, whātulou le fio lau fio ngai na ke pipo, a pe hoi pa ia o le au staulani. Whātulou le fio Iesu sakalamet pa ia, i lona fio ang pa ia li tape nā kulu. Whātulou le fio le au whainga aluenga pa ia le atua, ia i le fio le tua insa, te akono whaltua, a pe hoi le mwalu le o sosoani mfaltua te ngane le paia nas o le au no voto te mai te sa ia na felela fa talo foi tupu mai me se foi a inga fia ia fasino ia i sosoani fo ia fa pe foi le tausana fai o le kolisi te rosia i momoa talofa talofala Tato ia i le isi vaenga o le nei aso, ia o le tufutufanga o tusipasi, ia whapea foi, whailonga tau aloa. Ai o te reo o le vaenga lea, o te whiawa moli ale anganga whawhitai, ia i le te mao le puleanga, ma le pa ia o le au osi taulanga, i te akono whaltua, le au whainga aluenga ma le au no koboto, ia ono whaiwa pa ia o le nei tausanga, a mese o le lamulanga sua, ia i le taumawhainga, ia o le tātou kolisi te losia, whawhitai a inga, ia mese foi o paanga, ia le tātou kolisi te losia i moa, ia wa whai una ai, ia ngā luenga, ia piona ia le nei tausanga. O te fia whawhitai foi, ia i le wasenga o whaia onga, i le paia o sauranga, i te akono, ia matamai tai sa, o e na ngā rurua i le nei tausanga, ia mo le au ina o le whanau, whamalo whai o le whaiva. Ia, o le nei tausanga, tele lui tau, o no le suia inga o la au o le tōwine, e iala i o si taulanga, ia masitianga foi. Ia na lui tau ina ai lisi o si taulanga, ia sa au ina, ia whanau i tātou polisi. Le ngata i lea, o lisi o si taulanga, ia malanga si mai, ia wanga se ngasa le tinu. Ia e whaftai foi le whionga i le Dean of Studies, ia o tātou le Hawaii Whatas, o no ngasa le tinu. Ia whionga ia pātere li kaeli, na whaeli. E iei suingo le nei tausanga, piona iei le nā tausanga, taluai ono o le polisi te rosia i moa, ia e le au tū ia o oma, ia e ai ona vaenga tā ua, pe ona iai le nei afio, le nei a oma, ia o whai ngoina, ia o pillars o le formation, mai wha, vaenga te tele, ma vaenga tā ua, ia o le tau whainga, ia le nei no whanga. Ma ua iai fwoi nā se suinga, ia e whiona iai le tausanga o tuanai, fatu susa le tausanga le nei, o te fia whailoa, o le ale toe, iai se tūlanga e tau le tax, ia e le kolisi te rosia i moa. Ona e pe mafuli, pe a whaongale upu tax, ia i le awa onga, ai tia iai isi ona vaenga te tele e tolu, ia o poutu, ia o leolanga sa i ili. Leo manatu waile pulenga, ia iai se suingo le nei tausanga, sano foi le alunga leo le aiai, nisi tausanga o mulu mai. O lisi o tusi pasi o lau tongia iai le whanau, ia e mese lava ina tau o whaiwina le tausanga wha,
ia ma le tausaga lima lenei o le atou laulauina atu o le tusipasi ufaigoaina o le Foundational Certificate of Theology Level 2 ia o le atauaao ia mo i natou ia ua atoatoa lelei tapenaga ma ua faiuina foi ia le faatausaga i le polisi te losia i moamoa o lea o te manaautu ai le tamalupuleaga ia se iafio mai ia e tauaao le tusipasi mo i natou ua mauaina tusipasi nei ia o le tausaga fā ia lenei o le a faasolo atu avalaau atu o suafa ia ona e susumai la ia iuga Norman Ching Cheng Long Monica Ching Cheng Long o le sunga ia Whelanua Tawhinu a pere faltua ia Faith Tawhinu o le sunga ia Rafaele Leota o le faltua ia Amelia Leota o le sunga ia Sio Josefo ia ma le faltua ia Maima Josefo ia o mai se patpatele mo le senga lea o le senga lima o i natou ia o le asauni atu ia mo le tausaga paso ia i le tausaga fou ia ua tauaoina le tusipasi ua faigoaina o le Diploma of Theology Level 4 ma o lenei tusipasi ia loo inalo ia le faamalumaluga ia po le fesoasoani foʻi ia a le ofisa o le SQA e alo ia ai lenei tusipasi ia pe a fai e tuli atu momoamoa ia ae alu fiaʻoga i sesi aʻoga ia mo i natou ia ua agavaʻi lenei tusipasi ia o le suga ia akaliso mafaufau po ai le moamoa sunga ia Cornelio Tauaitua o Christina Tauaitua o Pio Te Vanga o Pua Te Vanga o le sunga ia Ioane Tuivaiti o le faltua ia Fosimau Tuivaiti Pe mai se patpatele mo le sema lea
tai na o fiona i le ake te ko ia mo le tau au ino whailonga nei tato wo atu le isi vaenga ia o whailonga whapitoa o special awards ia i ona vaenga ese ma o nei whailonga ia o lo tau au ina inisi o ainga ia e whamanatu ai foi ia inisi o ina tau i pele le mafutanga ia sa whapena foi o whaiaonga le polisi rosia i moa ia o whaidangi le tuli ngasia ia ma o nei lan whailonga ia o le atau au atu mo i lātou nei o le whailonga le nei na tau au mai ia mo le whamanatunga o le awhionga ia pātele muri au se tase o whailaunga longolongoa ia le tato kuleana ia sa whaiaonga foi kolese rosia i moa ia ua whailanga le tuli ngasia ma o tau au lai lona ainga o leo te vanau tuai se tasi ia o sui o le ainga ia e tina ia amela ia e sumai e tau au le nei whailonga o le whailonga le nei u whaingoina o le tangata e tāpena le lei ana la un ia e loloto ia mai au mai e foi ma tana mai sa te talo ma be tansi o le upu o le atua ia ua tui nā atu le whailonga le nei tu sai ia me whamasidonga le kulenga i le sunga ia Cornelio tau e tu Começa a participar Tato wo atu reisi vaenga ia pole olewa tulanga mawalunga i le ngana Samoa i le whaangaino le ngana ma le wha sotainga ma le tana le lei ia le ngata i lea ia o le anganu i foi ia i rona whaatala le leina o le anganu ia o filfilia aine sunga le awao ia ma le nei whailonga tāpena ina ma taua au le fionga le whaiaonga o le Samoa le fionga le teakono ia Keneti pa pesi o teo o te varau atu ai lau fionga ia po le whalitua foi ia e fio mai e taua au le nei whailonga o lewa o waina le nei whailonga o le sunga ia pio te vanga. Taila o whionga te akon. O le isi tātou whailonga ia o ngā luenga tau lima whalitua. Ia e pio na iai, ia ni whātinonga le suisui i ona maenga SS. Me se foi le tāpena ino la e o manuman. Ia po la e i whaimi sa. Ia maisi lawa i tu ainga la e. Ia o le nei whailonga, ia o tāpena ina le tātou polisi. Ia ma o fionga i whaiaonga o lo whaiaonga le nei ngā luenga fionga i whatua ia o tiria ia ma le fionga i whatua ia pesio ia o le nei whailonga o tui nātu ma e whaingo ina o le best overall student in home economics ia o tati atu ia i le whatua ia Christina tau atua
whaftai, na kona whaitua. O le isi vaenga o ngā luenga taurima lava whaletua, ia ai le vaenga leo le kuka manongi, ia o le whainga o keke e wha o vai suka, ia ma isi mea wha pena, ia wa lautongi ai foi se tasi o whaletua, ma le nei whaidonga, o tā pena ina, ia le whaia onga, ia fionga le whaletua ia o tiria la latoa, ma o te wala au tuai lau fionga whaletua, ia fia mai e tawa au whaidonga nei. O le whaidonga whaingoina o le best overall cooking in home economics. Ia ua mawaina e le whaletua ia whaapua aelo te wanga. Pe mais pat tele tai o le musika se tasi o vaenga taua o le ola saidi me se foi nga luenga le atua e de ngata le potua o ai fa pe foi ta penanga o pese o le bisisa no foi nga lotu ia o le fionga ia te akon fa tai o ia le o tau o le musika ma o ia foi leo ta penaina le whaidonga ia mo le nei vaenga ia wau tasi ia le pulenga ia o le sunga ia kone lio tau ai tua ia walau toria mo le whaidonga Pe mas pat tele ya ta poli patai ya al failonga le nei bota ua o le overall leadership award ya wa tawa oina ya e maratua ai foi le fionga le chakono ya kasiano le pepe ya o le foi sa ave mataita ya o se sosuari katoliko o se chakono ya o sta tai fono foi o e kana se so fatas ia ufai dangi tu ngasia se tasi o whanau te mana watu e sumai ia tau au whaidonga ia arotu a ia ole wau tasi ai whaiunga ia mo le whaidonga le nei o le overall leadership award o le sunga i le awa o ia pio te wanga. Pe mai se pat tele ia o le ia o te atu nā le vaenga, i sāno le vaenga mumbuli le nei, ia ma le vaenga foi lea e whiri ai, ia le mo le au te lenga o au, ia o le nei tausanga. Ia o le vaenga le nei o taua, o le 4 Pillars of Formation Awards. Ia e wha poutu o le saililinga, o le vaenga mo mua le human formation, o le vaenga nona lua o le spiritual formation, o le vaenga nona tolu o le academic formation, ia ma le vaenga nona wha o le pastoral formation. Ia mo le nei whailonga, ia tau au fo i le fionga i le whaiaonga o le human development, ia ma le vaenga o le human formation, le fionga te akono ia masirusi, ma le whatua ia aniva. Ia wau tasi le pulenga e tui nato le nei whailonga i le whaletua ia Christina tau ai tui.
Pe mai pat tele. O le pila lona lua o le formation o whaingoina o le spiritual formation. Ma o le nei whaidonga o whaingoina o le top students in spiritual formation. Ma o le nei whaidonga o tau awina ma tāpenaina. E le vikariato sa ngātu Paulo le apostolo nu ese. Ma o mawaina e le unu ngā lii ia Ioane tui waiti a kusimai tui waiti. Ia o le sele tupe whaidonga ia o tawa oina le mika niatu o nā ton ia mo le ungari ia whaidonga. Tato wo mai le pila lon tolu ia o le olanga tau whai ma le olanga sa eide o le nei whaidonga ia o tāpena ina ia ele whetalainga ia tuai toni ia ma le tausi ia mai lei vita ia molonatu ainga. Ia o te wana atu ai se tasu le ainga ia e sumai tau aole nei whaidonga. O le whaidonga o whaingoina o le top student in academic formation. Ia ma o le ua lautongia le nei whaidonga o le sunga i le awao ia pio te ranga. So e mai se pat tele ia mo le sunga i le awao. Tata wo mai le pila lona wha ia o le formation ia ma o le nei whaidonga tau aloa ia na tāpenaina ia mo le manatua i foi o le whaltua ia pesa tā se silia aliam ia whatase i foi ma le aliam family ia le o tau au ina le whaidonga mole se taso le ainga o iai nei ia e su mai tau au le nei whaidonga. Ia na sano ele se se le ainga ai se se fia ainga le su mai tau au fai lo le ia o te vala au atu de afionga le ostaulanga ia patele spa ia silva o le tato chancellor ia se tau au ina fai lo nei ia Fio mai na fio mai apa te ma se tasi foi walevan fa pe ale si mai wale fa ya o mai ale ai ku mai ya on fai longa le nei u fai ngoina o le top student in pastoral formation ya on albem fatino o le commitment o le sacrifice ya on time ya ma le tele o vaenga. Ia walau tongia iai ia le ungali ia Cornelio ma Christina tau ai tua. Pe mai pat ia mo le paidonga ia o le vaenga muli ia o le tawa fianga o pilas nei ia o fai ai fai unga taluai ona wale to ia se tax tanto waong pe le to fa ai no foi de o tax vai pe ma fuli ai le academic side ia pe fai ngoina le o tax a wai le manato le pulenga ia o le au te lenga ia o vaenga e dua o vaenga i le tua wa ia ma le vaenga i le tua faltua ia mo fa le tua
o tāpenaina le whailonga ia mai le ainga o Nathith Events Highridge. Ia whai o iaise tasi o le ainga I nei, ia susu mai e tau au le nei whailonga. Ia o te wanao tu le whionga ia pa te tuli wa le kira kalaka I, ia e whio mai, e ki kausonga ai le ainga lea. Ia o le top for the tour overall, ia o tau au ina le whailonga, ele for the tour, ia Christina tau ai tua. Koe mai se pati ia ma o le nei whailonga muli foi lea ia o le tato launga atonu le aso o te wana au atu ai te maa le kuleanga ia fio mai tau au le nei whailonga ma o le au te lenga le nei ia o waenga I pio tola o la wina e mese lava koutu e wha ia o le formation ia o whaingoina o le top ao overall. Wa filifilia ma walau tongi ai le susunga le awa o ya pio te vanga. Te mai se pat tele ya ole. Ya, so mas patele mo tato patai la opción en la que ficó. Ya, mai fa mato uku, ya mo le atu fa tai tele la la opción, ya mo fa va no ino lo time. Ya, mo le nei foi fa mo to sanga fa la on. Ya, il tato wa on polistero si mo mo. Ya, chao le ava man fa no alo. Ya e vei lo leo masui o leo whau leo so soani mo latu whalitua fau e mesi foi koliste lo sia I momoa e bana au whaoano tu ai pa ia wa saunei na mai al tau lang pa ia o le misa tato te anga I bungo le hong mo le vaenga lon tolu tato wata ti whang manuia dasi Malolon saile pa io matua mainga malaulia I paanga ma wo lo le awos taulanga ti akonom soswani le vasenga o faletua ai meise le au whengaluenga to tofi mai isi fata fai taulanga ma lo le lango papale le o taunu isi ui faftai lau whionga tamapule e ko koe sau ale se lau ngā kongia momo kale nice. Au ko feka se fekula kala le au ngā mo wharekua le lei o au. E si ki aku ke nge kimpe si o ma kolopa ma kumua. Makangaruenga singa monga mo ngāsu. O lau ke wa iar makangaruenga. O le whaiki o mo muan makangaruenga le fongu. Whamai e le lau fonga fia whare kua. E wha Ko kolu lei whare kua ngau mai e waku whailonga. E mea lai mis. O ke lau ika maa lo le kausingi o, se mea maa ngai o le kfongo mai o lau suafa. Ai aka ko wore ngaruenga. E oki umaka ko whailonga ngai, pa e le smile ka ngako au lo. Mo I ala ukala. Poko e whaali lau fonga fia. Vai a po le alo au le anga lango au leo so se mea kele. E makua whaali lau fonga fia. Fai pa le ake nge ki ngoa o ale le smile pesi. O leo kau fio lolo a ya.
ole mele o kako, a kako o smile, you know, look happy to the people. Pauanga lo whakuanga longa lua le au la o aku le kovingi. Ia kou o ma mangkua le kou ke o ma makua ma ainga. E le o kou kofinga. Kou ke siva kau pou ai uli ngai o kou makua ma ainga awange ingalo le meanga. E ke mangkua loa vai le leo whainga lo e le ngā oe le ke atu. Ia pauanga le laukang ia whatasi le li mo tau. Ia whamanuia mai le tua e ona le mana uma, le tama, le alo, ma le anganga pa ia. Nā ki o tau ki le tua lofa ma pauna i le li. Le atu. Oh
star brightly shine.